Pšenica se nalazi na početku vlatanja. Sad se grade temelji prinosa pšenice i ječma. Vrijeme je za prvu zaštitu od bolesti. Priaxor u dozi od 0,8 litara po hektaru pruža kompletnu zaštitu žitarica od svih bolesti lista. Riječ je o jedinstvenom fungicidu koji štiti i listove koji su izašli i nakon tretmana. Ima dvostruko pozitivan učinak na kondiciju biljke i pomaže iskoristiti bolje dušik iz tla. Priaxor žitaricama osigurava sigurniji prolazak kroz najintenzivniji i najosjetljiviji period. S Priaxorom osigurajte siguran i snažan start uz provjereno dobre rezultate u žetvi. BASF. We create chemistry.